Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, Sutimpi, Inatakacho, Jesús. Wayqikuna, allanchi medallan kashankichis, kay punchaypi huna no kanchis, rimayosunchis, kay cruzmanta. Y maraykuchus cristiano catolicuna, crusta no kanchis, maypipas, ruanchis, churanchis, orjopata kunapi, imarayku, pero wayqinchis kuna ho religión manta kashanku, paykuna mana ruankuchu, mana taqmi monanku pastaqchu ruaytapas. Nitaqmi Biblia pikashan ñachipas qhawayunkuchu ñawsajina mana rikushankuchu tutayasqan ñawinku kashan kicharinchis ñawinkista nimukichis wayqikuna hermanoykuna qankuna kashankichis huk religionpi. Entonces kuna punchay rikusunchis Diospaq siminmanta cruzmanta, pero mana huk cruzkunamantachu imachu, sino rimasunchis Jesucristo taytanchispaq cruzninmanta. Allinchu manachu wayqikuna panaykuna. Entonces manapascha entendisharankichu kay temamanta cruzmanta. Entonces hasta video tukunankama kitaykuy allinta entendenakipaq wayqiy. Entonces chirayku nuqa qallarisaq kay cruzmanta rimayta. Wakin hermanuskuna ninku riki cruztaqa imapaqtaq ruwakuyman. Hukmantacha Cristuta Jesucristo taytanchista chakatashayman nispa ninku. Hukkunaqa ninku es señal de muerte nispa. O wakinkunataq ninku la cruz es maldita nispa. Y manaqtinchani inkopas, pero mana Biblia kanchu chikunaqa. No kanchispaq cristiano catolikunapaqqa huk símbolo hina kay cruz. Símbolo, ¿no? Símbolo imata significama. Riki explicasakichis qhishwasiminchispaq riki mana kanchu huk riki huk palabra riki traducir nanchispaq, pero nesumami entendesumami símbolo kan Perú suyunsimanta kasha banderanchis riki bandera pukamanta yuraqmanta chay símbolo patrio, ¿cierto? Noqa por ejemplo, 28 de julio, chip churakunchis, riki bandera chao, monaychat churayukunchis, wasinchis piamos riki sayaychinchis, riki chip kashanchis, fiestas patrias chip riki waykuna panaguna. Pero si riki rikusuman, bandera de Brasil, por ejemplo, riki wasampi riki kashanman huk bandera Brasil. Entonces, nesuman, pitaq chayrunari, entonces Brasil mantacha chayrunaqa chay churakushan nesuman riki. Entonces, anchinatan waykuna panaguna no kanspaqa símbolo riki riqsichikunchis cristiano runakuna chay cruzwan, Cristo cruzninwan, chay cruzpin wayqikuna panaykuna nuqanchista salvawaranchis yawarninta hich'ayuranchis cruzpi. Mana nuqanchis chiqnikuyta sumanchu cruzta. Mana nuqanchis chanqapuyta sumanchu cruzkunata. Nitaqmi kanapuyta sumanchu. Ashwan nuqanchis cruzta munakunanchis, cruzninchista nuqanchis apananchis. Ya, dos es símbolo kan banderata chanqapuaqchu, kanarwaqchu imatapas mana riki porque nuqanchis llaqtanchista munakunchis. Llaqtanchispaq símbolo kashan chay bandera. Entonces chinataqmi cruzpas cristiano runakunaq nuqanchis bautizakusqansimanta pacha kanchis discipulunkuna taytanchispaq wawachapas ña discipuluña. Entonces cruzchakuyta atinmanchu wawachakuna imaqtin nuqanchis wawachakunaman catequesispi ima yachinchis cruzchakuyta riki yachaychinchis munaychata riki por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, para que munaychata yachaychinchis paykunaman. Anchi arinea yachisqanchis, qhishwasiminchis pipas, riki munayta yachaychinchis cruz ruwakuyta, cruz niskunata wasinchis punkuchakunaman churaruyunchis. Imarayku pero yachasunchis anchita. Urqu patakunaman churamunchis, imarayku, anchita yachasunchis waykuna panaykuna. Ama ñawsa kasunchu, qhawasunchis Diosninchispaq siminta. Wakinkunaqa mana rikushankuchu titanaqa nishaykichis mana rikushankuchu. Tutayasqan ñawinku kashan, kicharinchis ñawinkista nimukichis wayqikuna hermanoykuna qankuna kashankichis huk religionpi. Mana ofendiypichu imachu. Invitamullaykismi qankuna ñawkichista kicharinaykichispaq. Hay veces niwankimanpiqa ofendimashanki, criticamashanki nispa huk religionpi kashanki chayqa. Hay veces riki ashka inimigukunan kashanku cruzmanta. Chayrayku riki cruzqa riki kanasqa uqukunapi riki ripun. Maykunapipas riki kashanku inimigukuna cruzmanta. Chaypi nishan Filipenses capítulo 3 versículo 18. Anchaypi nishan ashkan runakunan tiyanku cruzpaq inimigun hina. Cruzpaq inimigun hinan kashanku. Chaypi nishan waykuna panaykuna. Entonces, invitawanchismi ama inimigo hina cruzmanta kasunchu. Taytanchispaq Jesucristo taytanchispaq cruzninmanta. Huk pasajitanataq kunanqa leysonchis Gálatas capítulo 3 versículo 1. Anchaypi nishan waykuna panaykuna. Ay Galacia provinciapi tiyaq mana yuyayniyuq wayqipanakuna nishan. Mana yuyayniyuq. O sea, huk traducciónpiqa castellano rimaypiqa nin estúpidos nin. Takao chinamilita riki, o sea, estúpidos Gálatas nispa. Otaq nin qué tontos son ustedes Gálatas nin. Qué tontos, o sea, qué tontos. Nin quichuapiqa imanisqataq. Mana yuyayniyuq wayqipanakuna nispa. Mana yuyayniyuq. Imaman nishan pitaq pantachirasunkichis chiqaq willakuyta
mana kasu kunaykichispaq chiqaq willakuyta mayqantaq chiqaq willakuyra a ver qhawasunchis qankuna kikichismanmi chakatasqa Jesucristumanta Jesucristumanta ancha sutitapuni willarqaykichis nispa qankuna kikichisman chakatasqa Jesucristumanta kaypirikushankichis chakatasqa Jesucristuta anchimanta nuqa rimaraykichis pitaq pantarachirasunkichis nispa chakatasqa Cristuta nuqanchis willanchis predicanchis munduman wayqikunapa naykuna chita yachunchis imarayku pero nuqanchis mana nisunchu chakatasqa cruzllatan ya wañusqallatan nuqanchis apananchis munduman ninanchischu Iglesia Cristiana Católica waykunapa naykuna yachachin manan importanteqa sapallanchu chay chakatasqa cruz riki imaginta nuqanchis apayunchis munduman willamunchis cruzkunapis kayun anchillatachu waykunapa naykuna resurrecciontapas ishkininmi importante chaymi riki apóstol Pablopas nin si Cristo no ha resucitado en vano es nuestra fe, ¿no es cierto? Anchi riki waykunapa naykuna en vano nuqanchis iñininchis kanman sichus mana Jesucristo aytanchis kawsarimpuman karan entonces chayrayku riki ishkinin importante chakatasqa cruzpas yuyarichiwanchis hatun Diospaq munakuyninta Jesucristo aytanchispaq kawsarimusqanpas nuqanchispaq iñininchista kawsarichin iñininchista masta t'ikarichen masta wiñarichin waykunapa naykuna ishkinin nuqanchispaq sirvin waykunapa naykuna entonces chayrayku riki nishan qué tontos, ¿no es cierto? Galatas runakuna imaraykun qankuna huk nirayta pinsapushankichis nispa entonces qhawayasunchis kunanqa cruzpin wayqkunapa naykuna Diosninchis rikuchikun chay hatun atiyninta ya chayrayku nuqanchis cristiano catolicokunaqa apakunchis cruztaqa wayqkunapa naykuna ya hatun atiyninta chay munhakuyninta riki chaypin kunan textokunata qhawasunchis andakuychis primera carta a los Corintios versículo 1 hasta 18 anchipi nishanmi kay textopi wayqkunapa naykuna kay qillqapi chinkayman riq runakunapaqqa huk mana yuyayniyuq kaymi kay cruzmanta rimayqa wayqkunapa naykuna cruzmanta willakuyqa mana yuyayniyuq kaymi kay chinkayman riq runakunapaqqa o sea huk religionpi kashanku riki testigos de Jehová por ejemplo riki wakin religionkunapipas chiqnikunku cruzta mana munankuchu entonces huk mana yuyayniyuq kay o sea pero nishami nuqanchispaq salvakuqkunapaq qespikuqkunapaq catolikunapaqqa cruzmanta willakuyqa kasqa Diospaq atiynin wayqkunapa naykuna nuqanchis catolikunapaq nuqanchis qespikuqkunapaqqa cruz apaqkunapaqqa Diospaq atiynin chaychu nuqanchis mana cruzta ruwakusunman cruzta haqay urqu patakunaman churamusunman porque Diospaq atiynin para Dios nada es imposible Dios es poderoso chaypin cruz patapi poderninta pay rikuchikun saqratapis venciun chay cruz patamanta entonces chayrayku wayqkunapa naykuna nuqanchis cruztaqa cristiano runakunaqa siempre apasunchispuni cristiano católico runakuna riki mana cristianollachu hay veces nuqaqa cristiano kani qantaq católico kanki nispa t'aqashawanchis nuqanchis catolicokunaqa kanchis cristiano católico imarayku Cristopi iñinchis catolicataq riki nuqanchispaq imachus ruwananchis chita huk videopi explicaciones imaraykos nuqanchis católico kanchis anchitapas pero kaypi kashanchis cruzmanta riki cruz patapi wayqkunapa naykuna Diosninchisqa munakuyninta rikuchikullantaq maypin chaykachan Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 chip nishan Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan chaymi sapan churinta kachamurqan kay pachaman kay pachaman kachamurqan sapan churinta Jesucristo aytanchista maypin chayta rikuchiwaranchis kawsaynintaraq quyu nuqanchispaq wañuyunaq cruz patapi wayqkunapa naykuna chaymi hatun munakuyqa chaychu nuqanchis mana chay cruzta munakusunman anchata munakuwaranchis wayqkunapa naykuna chayraykunika Jesucristo aytanchis chayta nuqanchista rikuchiwanchis cruz patapi wayqkunapa naykuna chay munakuyninta cruzllapitaqmi chinkachin chay kashanriki qhawayasunchis Efesios capítulo 2 versículo 16 chinkachin utaq ampan kay chiqnikuytapas riki Dios saqraqmi riki chiqnikuyninqa saqraq obran ya chay chiqnikuykuna divisionkuna chaykunata chinkachin cruzpi wayqkunapa naykuna hinallataqmi wayqkunapa naykuna t'aqaña kashanku llaqtakuna chaypas imina Perú suyunchis ishkima kinsaman t'aqayukuskunan Jesucristo aytanchis allipunachin wayqkunapa naykuna allipunachin kay cruzpi wayqkunapa naykuna chaypi niwashanchis Efesios capítulo 2 versículo 16 riki chinkachin kay chiqnikuyta allipunachin juntawanchis munanachiwanchis kay cruzpi wayqkunapa naykuna chayta entendinanchis wayqkunapa naykuna manaya nuqanchis nisunmanchu cruzqa mana allinmi saqraq simbolunmi saqraq munaynimi cruzqa nispaqa nisunmanchu porque nishami riki chay cruzpi riki Diosninchis qhichupun chay mili mana munanakuyta chiqninakuykunata wayqkunapa naykuna nichallantaqmi en carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 chip nishan wayqkunapa naykuna Jesucristo aytanchismi cruzpi wañuspa saqraq atiyninta
qhichupuyanta waykuna panaykuna qhichupun saqraq atininta qhichupun waykikuna panaykuna anchitan riki nuqanchis entendenanchis riki wañuspanmi Jesucristo taytanchis wañuspan saqramanta riki atininta qhichupun vencipun cruz patamanta waykikuna panaykuna anchitan nuqanchis allinta entendenanchis qhichupuntaq chayqa chiraykun kunanpas saqraqa manchakun cruzta waykikuna panaykuna imanaqtintaq iglesia yachawanchis imanaqtintaq tayta mamanchis yachawanchis a veces yachawaranchis tayta mamanchis niwaranchis cruz tarwakuy saqraqa manchakun cruzta nispa. Entonces anchipi kashan Hebreos capítulo 2 versículo 14 chipi kashan ¿por qué? Imanaqtin Jesucristo taytanchis wañuyuspami saqraq atiñinta riki qhichupun chanqapun riki nishan waykuna panaykuna riki chanqapun mana kapunñachu riki ch'usaq vencipun riki chayrayku riki saqrapas cruzta manchakun cruzta ruwaykunchis chayqa santiguaykunchis chayqa riki manan malditachu cruzqa a veces ninku la cruz es maldita ninku riki manan riki símbolo de maldición bastaqchu nillataq riki símbolo de muerte riki a veces riki wañuqtinkuma riki churanku panteonkunapi cruztaqa nispa imanaqtintaq panteonpi cruzta churanku waykuna panaykuna yachankichikchu manachu riki imanaqtinta nuqanchis echanchis porque imanaqtin chay cruzqa huk símbolo riki de los cristianos católicos entonces chay wañuqqa entonces huk niypiqa kashan imanaqtintaq cruz churaranku huk cristiano católico wañururan entonces riki cruzta churayunku porque paymi cristiano católico chayrayku mana riki wañupuqtinchu churanku mana wañupuy símbolochu sino cristiano símbolo imina nuqanchis peruanukunaq banderan por ejemplo huk paíspi kan wañunpuy entonces churaysunkuman banderata aqna hinaya entonces anchita waykuna panaykuna entendenanchis chitan hay veces engañawanchis huk religión manta niwanchis riki Gálatas qillqapin kashan riki cruzqa maldito nispa niwanchis Gálatas capítulo 3 versículo 3 anchipi qhawachiwanchis huk religión manta cruzta mana ruwankuchu chayrayku mana cruzta huk religionkunapi ruwankuchu entonces chita qhawachiwanchis chay textuta chita kunan qhawayasunchis waykuna panaykuna nishanmi pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley o sea Cristo taytanchismi nuqanchista urquwaranchis chay maldición leymanta kamachiymanta nishanmi chay maldición kamachiymanta al hacerse maldición por nosotros como dice la escritura maldito todo el que está colgado de un madero nispa achitatan niwashanchis kay qillqapi pero nishanchu manan cruzqa maldito nispachu sino maldito todo el que está colgado de un madero entonces waykuna panaykuna ñawpa timpupiqa chaynaya karan riki maldito todo el que está colgado de un madero anchinan karan manara Jesucristo taytanchispas cruzpi wañushaqtin huk maldito hina maldito kunalla riki mana allin runakunalla chaypi wañuchisqa karan entonces waykuna panaykuna imatataq nishan Biblia Jesucristo taytanchismi nuqanchis rayku maldición tukuyun imarayku a ver qhawayorsunchis Juan capítulo 1 versículo 29 chaypi nishan Juan Bautista el que carga con el pecado del mundo kay pacha runakunaq llapan munduntin runakunaq huchantan pay q'ipin Jesucristo taytanchis q'ipin entonces paymi nuqanchis nuqanchispaq rantinchista riki cruzpi maldito hina tukuyun nuqanchis rayku waykuna panaykuna entonces cruzpatapipas riki manaya riki romanukunachu nitaq soldadokunachu sipiyuranku Jesus taytanchistaqa riki thuqayuranku imi manata sufrichiranku paykunachu manan waykuna panaykuna sino nuqanchispaq huchanchiskuna nuqanchispaq kay llapan imatachaq huchakushanchis anchi huchakunan waykuna panaykuna chita niki San Francisco de Asís chita nishanriki chita kashanriki catecismo de la iglesia católica chayta yachachin entonces riki waykuna panaykuna nuqanchispaq huchanchismi riki imi mana huchakuna riki sufrichiran Jesucristo taytanchitaqa nisuma riki kay cruzqa mana chiqnikunanchispaqchu imachu sino huk sagradon kay cruzqa waykuna panaykuna imaraykuchus riki ñawpa testamentopi nisuma waykuna panaykuna ñawpa testamentopi imataq karan ñawpa testamentopiqa corderota riki sacrificaranku huk altarpi hinaspa riki sagrado hina karan chay altar entonces riki chay altar sagradota karan antiguo testamentopi entonces nuevo testamentopipas riki sagrado chay altarqa maypitaq Jesucristo taytanchis ñak'ariran maypitaq ofrecikuran Dios taytaman cruz patapi entonces cruzqa huk altar hina santo sagrado waykuna panaykuna imaraykuchus Jesucristo taytanchis yawarnin sut'uyuran kay cruzman waykuna panaykuna cruz pataman sut'uyuran riki nim riki Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 qillqapi riki maqchiyukuranku yuraq yachiranku p'achankuta cordero yawarninwan nispa cordero yawarninwanmi yuraq yachiranku nispa nishan waykuna panaykuna Jesucristo taytanchispa yawarninqa limpiawanchis lluqsichiwanchis riki imina riki asipas detergentikunapas imi mana riki mana yuraq yachina detergentikuna riki yuraq chata p'achata t'aqsanchis
más tarajmi nuqanchista aqsawanchis limpiawanchis waykunapa naykuna Jesucristo taytanchis yawarninqa chirayku riki nuqanchis chay cruztaqa yawarwan limpiasqa kashan santo sagrado cruzqa waykunapa naykuna chirayku iglesia chachin sagrado hina waykunapa naykuna santo chirayku nuqanchis riki apayukunchis cruztapas riki qhasqunchispi imapas chaymanta nemilasaykuchis riki imaraykus nuqanchis apakullanchistaq kay qhasqunchiskunapi cruzta riki huk símbolo nisaykichis waykunapa naykuna símbolo imangasqa huk bandera hina waykunapa entonces riki es símbolo de los cristianos niranchis cristiano runakunaq cristiano católico runakunaq riki paypaq símbolo entonces qhawisunchis Marcos capítulo 8 versículo 34 chaypi kashan hinaspan runakunata yachisqankunatawan waqyaspa nirqan ya llapan runakunata o sea mana riki yachisqallantachu Jesucristo taytanchis nisharan sino llapan runakunata riki nispa imanespa pipas qhipayta hamuyta munan chayqa pay kikintan negakuchun nispa pay kikintan o sea nuqanchispuni negakunanchis munduman ima huchakunamanpas riki nuqanchis negakunanchis hinchaymantataq hap'ichun krusninta nispa chaymantataq hap'ichun krusninta qatikuachun nispa qatikuachun hap'ishanchis cruzninchista o sea símbolotas hina hap'inanchis chayrayku riki nuqanchis qhasqunchis churakunchis chayrayku riki llaqtanchispaq hawanmanpas churakunchis mana chayraykulas naqaniranchis riki taytanchispaq atiyninmi hatun atiyninmi riki cruzqa chayrayku churakunchis chayrayku riki papa chakra patakunamanpas cruztapas apayunku churayunku campo llaqtapi mas yachanku mas respetuoso kanku cruzkunawan rikunapanaykuna entonces riki mana chay cruzqa sapachilanchu poderoso imachu chida alinta entendinanchis umanchispi ninkumanpascha wakin wayqinchiskunaqa sapachilanchu poderoso imanataq chay cruz rin manaya pitaq cruz patapir wañuran Jesucristo taytanchis poderosoqa wayqkunapa naykuna chayrayku nuqanchis cruztaqa huk símboluta hayna hapikunchis riki mana chay riki cruzta hapikustakiqa salvarusunkichu imachu mana riki por ejemplo cruz nigashan entonces nuqaqa machakusaq nuqaqa maytapas ripukusaq mana imapas pasanqachu porque nuqa cruzta hapishana imanchu porque chayqa mana salvasunkichu cruzchu sino qampaq iminatan riki Diospaq munayninta ruwanki Dios iminata Jesucristo taytanchis nirasunki nuqaq munaynita Diospaq munayninta ruwanqa anchimi riki salvakunqaqa entonces riki cruzta churakunki chayqa huk riqsichikunallaykipaqa riki símbolo llaya mana riki chay cruzqa sapachilanchu poderoso imachu sino riki chay cruzpipas manifestaña Jesucristo taytanchis Diosninchis poderninta maypipas Diosqa poderninta manifestallanmaya mana cruzllapichu hasta runakunapipanpas hasta riki chaytas riki santukunapas milagrukunata ruwayun imapas mana chay santukunachu poderosoqa atisapaqa sino Diosninchis poderniyuqqa paya milagrutaqa ruwan paya hampin paya thanichin imatapas waykunapanakuna entonces chita intendisunchis allinta tukupunanchispa qhawaysunchis waykunapanakuna nisham qhawaysunchis waykunapanakuna nishami Gálatas capítulo 6 versículo 14 nishami nuqaqmi chaqa mana imamantapas hatunchakunay kanchu ashwanpas Señorninchispaq cruzninmanta Jesucristo taytanchispaq cruzninmanta hatunchakuni nuqa entonces nuqapas cristiano católico kani entonces nuqa chayrayku hatunchakuni chay cruzmanta porque chay cruzpi Jesucristo taytay nuqata salvawaran chaypin hatun munakuyninta rikuchiwaran chaypin sagrata pinsiyun chaypin chay mana allin chiqninakuykunata chinkachiran entonces chayrayku nuqa hatunchakuni kay cruzpi wayqikunapanakuna entonces chayrayku nuqanchis cristiano catolicokunapas nuqanchis hatunchakunchis wiñarinchisraq mana nuqanchis agachatuchu ahnachu cristiano catolicuna kunankunaqa purishanku cruzchatapas ruwayrukunku ahnachayltaña pichchayltaña wayqikunapanakuna maytaña viajanku chaypas rikuni ahnachayltaña phawaychayltaña ruwarukunku pero nuqanchis cristiano catolicokunaqa allinta ruwakunanchis hatunta maypiña rikushawanchis runakuna chaypas manaña rikushawanchis chaypas hatunta pero imata nuqanchis cruzta ruwakuspanchis ruwanchis mana riki ninchischu waykunapanakuna nuqaqa señal de muertetan ruwakushani ninchischu sino imaninchikmi Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús pinchay Santísima Trinidad Dios taytanchis wankushka purishanchis Dios taytanchis wankushka Dios wankushka porque quinsantin personata nuqanchis waqashanchis Yaya Churi Espíritu Santo quinsantinta Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo amén nispa waykunapanakuna chayta nispa waykunapanakuna qankunapas cruzta ruwayukuychis riki ama aqnallachu kaychis wasinchikunapipas kachun cruzninchis aqna riki munay t'ikachawan ruwasqa kachun riki wasinchiskunapi allimi chay porque taytanchispaq poderninmi chay cruzpin sagrata vinsin cruztaqa sagran manchakun wayqikunapanakuna yachamushanchis Bibliamanta mana nuqachu riki yachimshaykichis umaymanta inventakamushanchis sino Diosninchispaq siminmanta rimamushakichis wayqikunapanakuna
chita iglesianchis yachachin. Amaña kunanqa manchakusunñachu cruz ninchista ruwakuyta. Amaña kunanqa nisunñachu ya imachachayqa cruzqa manama yacharanichu nispaqa. Sichus mana riki atarankiraqchu, mana riki yacharankiraqchu chayqa kashan Bibliamanta qhawayuy textukunata revisayuy hukmanta. Kipi tutapas ashkakutapas rikuru chayqa ya está atipunki, ña convencisqaña kanki. Pero manaki sitakunaqa chay llapanchu kashan. Kuna sitamusunman ashka sitakunata. Ashka huk textukuna kashanraq cruzmanta rimananchispaq. Entonces huk kutinkunaya rimamusunchis. Huk kutinkuna riki chita masta nuqanchis ampliamusunchis. Chayta nispaya huk kutin kamaña wayqikuna panaykuna. Entonces tupakunanchis kamaña. Riki sichus riki qankuna huk temakunata rimamunayta munanki uta aclaración kay temamanta munanki chayqa mana riki entendimurankichu chayqa imata ruranki escribimunki urampi. Riki iminan chikashan haqayna nispa riki nuqaqa hinata creíne niwanki. Riki rimananchis mana manchakunanchischu, pero nuqa presentakis kuna iglesia yachachisqanta, riki Biblia yachachisqanta. Riki anchita waykuna panaykuna. Qanqa sapaqtapascha creyinki, sapaqtapascha ninki. Riki entonces chayqa nimayki riki urampi, riki nanata riki suscribikami, laychata qoy, nispa huk wayqinchikunaman pasayu, sichus riki católico runa kashanki chayqa huk wayqinchikunaman pasayusunchis pune siempre. Chinapi riki nuqanchis evangelizashanchis sapaq wayqinchikkunata, yachachishanchis llapan runamansanchikkunata. Jesucristo aytanchis nin llapan runakunaman riches nispa, evangeliota willamuychis nispa, kay musuq willakuyta willamuychis nispa. Cruzqa evangelio muaykuna panaykuna. Cruz patapi nuqanchista Jesucristo aytanchis salvawanchis. Huk Nuevo Testamentopi altarmi nishanchismi. Santum cruzqa waykuna panaykuna. Chita nispa huk kutin kamaña waykuna panaykuna tupakunanchis kamaña.